pu mun zo le pu Mangneo to thang amani chung changa tu lai ta in igam su I WhatsApp group I news Facebook Twitter ja chumchuma ikinil naw ai penin hechi thu a hin tuni hun video khat anasim kit hitin hechi I het diu masat pen chu ipiham itel hen pu mun zo jong thim mo lo pu Mangneo jong thim mo lo mi pi hojong koima thim mo lo hi hechi hi ke khil ji ham ai lo wale ngai lut wal ja thu ki seila ki sa a ko na thil hum do dan akelangin koima ga utum koima ga vet datum pon ibon chawa Christian mi naw zo ipu do wa khat khat iki ngai dam to diu hi iki phat sa naw le iki dei sa o zo cho hin tu ni kho in pu mun zo chuting ta le pu Mangneo to thang amani chung changa hen mi pi tampi in jong athu hi athip lang chuting ta le so piteni ki kang ke thim to na alawale clarification ja chom jong ki bola mi tampi in ase aitan e ho in atha ben thu ho hi avelem phong do hotin mi ta to in panggo po te ti chu ikitip nom na hi WhatsApp group elo news ja chom chomo event na le abul lang event na le hin thu akiza dan achom at noi lang ale lang in ve kinal achom hi pe jingin thu akikal le jingin hi chi na video hi hin kisim kho tan hin isu pitew new chunga hi kina na ki bauna jong idei povin sopi monjo o tuma pu Mangneo jong o tuma ole ho ki ka hi tai verses ikipi to diu hi dei pon he chi a hi ke thim to na zo hi dei sa na zala he chi video hi iga simu a hi chi video hong viral choting da thule la hong viral chung changa tha dole ku ki chung chang gam tin jong ipong do ven hi chi hi pona ta lainat ta khat jong cho hi choting ta le pu Mangneo chunga jong hosin na jat chom pu mun jawa ko na hosin na jat chom he ti a cho e hol ho ki ka hi ki boina hong su do go jingin pu mun jo jong youtuber hi le interview loading a het lo ham ti pa gam tin ase o ai lo wale pu Mangneo jong ama jong ipi mi support na mi til khowa mi hiti achu be akhan ton dinga hila phota sanga ipi mi sumin sina dinga thu jam gamtin jat chom ase ham ti pawa hi alang lenga hin ikheu gam tawin hi chi ho hi nami pite en thu le la ho zo siong hi aki chai tabang ai lo wale ke thil na ko na ke thim to na clarification jat chom ho jong a hi ta in mi pite in atha ba hi cho hi ibol ta lo diu win ke ma in jong as a Christian khat imi hi na pu do cheu te ti hi katip nom naw sang pen khat chu a hi tha do kuki jat chom jong in phapo win hi cho jong hi sei po hitin nam kai miching mithim tampita a he thulila he ho in pon am ho in jong ase ngam lo e ho iga mo se wale nam kai jat chom ho ikiphin do ba athu hi gam tin jo e so sang theo hin tin hi chi a hi chi boina chunga hi mei het jang neu che het nin gam len ta aka do danin a omin hi chi gam aka a ko na chu hole vyang mi te chan ge in le lo yong aka si tabang a hin hi chi hi e ho in he thim diu choting ta le kinir ki baw za chom ho yum sa lo diu hi chi chung chang thua i sei diu a hi thu hi e vela pho do go hi lovin ke thim to na pa zo hi sa taw te tia video ki sim a hi le hi chung chang thu i sei diu a hi za chon hi tabang boina hong ki so do dan hong ki pa do dan a he zo diu hin he naw ba na he chin ben diu wa hi chu ipi ham ta le him pu mun jo win interview a bol ji in YouTube ma chiting ta le hi chi pu Mangneo wen ama in message neu khat le don bu na za chom khat ama neu khat a hin bol chi a chu hi chan ge hi hung su do kha thil hi abana hung chal kha heading a hen hi laya ama sa pen na thu hung ki sei hi chi a buina hung ki pat na ti mai jing hiten hi chi pu Mangneo win hi chi pu mun jo to so ki bol na chung changa hi ama in
lekha article ho ahin ji akona chu hi aman aji na chu ga veleu han hitin ahin sayin kol mon jo to so hi kim khat dia kimat na bep hiding hitam ti hi pumang nevin hi cha ko na hi ahin sai hi cha ko na hi thu hi hungki pan hi ti achom lam pe na imu do ho chu iga ta long hi pumang nevin asei ho chu kol pu mon jo in hi chi ho chung chang thu a KSO leimata mi khat interview na anabol chu kapum dei lo be ana hi je interview bol pa le akyo pi pa hin khonong dik ima amu thon do be hi mon jo interview a konin thuning thuka izat ham het be ahong hikit in mi mandia ke gosa ho din thugil I chan ham het be in an kha in tu hin kingpin ti a ango pau nogin baite ma in an lo in kuiman an ho do man tapon infala ki pan in indigo flight in Kolkata lam an hlut ta vin hi ka seinum chutu kalkol mon jo tok so hin thing noi lam kai hole CSO chule mimal a case nei ho kuima anapang kit ta hi win kol alola colonel mon jo in jong tok so alola interview mo bol da tan ti hi tip na kai nei nang chanala ki holim na ji a USA a kon India hin zone nam lam kai khat in jong Delhi airport na NIA khut ana lungman a hitan tua jong KSO leimata lam kai khat he chi chapang te ni case thu a ana ke man ahong do a interview na bol a thuning thuka tampi he do ahong hi zowa kuki chapa khat ki man pai hi namadinga pangsit ta cho hi lam jathang let khosei le wa si holo interview na bol wa aboina ima pontin thu sang ho sensitive le burning issue ho ahin thing noi le CSO lam kai ho interview mo bol ta hin aje chu sipai officer retail khat na hi ji nang to sei do le na chana la thu ki sei ho hi government palai ho avel hi jing a umeti hi sumil hi in hezingen ti hi ahin sei hin hi chi pumang nevin athu sei hi hi cha ko na hi thu le la hong ki pat dan chu hi e ho in athu ho chu ivel pho do wa amani chu isu to hi pon ka sei ma banga chu athu neu khat iga he thim theina diwa chu abul langa ka hin pa na ka hin tha se hin chule he chi aban ki na chu gam choma KNAB advisor Dr. Lun interview anabolin gamtin thudo anane ye chom khat javin Dr. Lun India ahung na Delhi airport na NIA 10 anaman ovin hi mai rei chapang te ni ke tha thu ji a zela pa interview a hin bol kinin a hi le thu tampi ahung ging kinin hi za chu he chi jong he chi hi tabang thu ho ji a hi tabang ho hi ha bol win a phai ti hi lam chom choma hi ngo na hiti a hi pumang nevin ahin se a hi hi cha ko na chu thu le la hi ahung ke pandanin a umi hi chule hita banga thu le la pha na chu pumun jovin jong epiham a YouTube ho interview za chom abol ho kanga ading a hitai ti thu ahin sei pantan anga ading thu ho ahung ki seya aji ho chu ahong ki khola ahong phana thu chu hung sanga heti a chu WhatsApp lai media a social media hung viral a thu hi hung pan a hi pumon javin YouTube kanga ading PPA kirasit hamta heti a thu hong sei na cha hin leya ko na pipi tampi hung so sang da thu chu hung ki pan hi a thu hung ki pa dan chu hiti chu a hi ti chu e het naw ba na a thu chu ipho do nom hilovin akichi na dinga avela kaga se ki hi chule he chi chung changa hi pumang neo alowala pumun jo ka sei ma banga athimo na poi pumang nevin jong a hiding ham ti loya alungel angai tu cha sei thu a hi in hi chi lama chu mi khat ka dife mi khat biam itam hiti a chu ka kina apya iam khat jina chu a sei hi lo dan ho ama clarification hoi tan a hin bolin hi choi phaten nga utin mipite hon jo si in avela isu ta lo di wa hi a pu mon zo chung changa zapi mi pin an he na alam lawa ngo na zat chom chum ahung pha na chun pu ma ne win jong ama en jong heti hen a hen seyen so pi pu mon zo hechi laya khathu se hi adi poina ti le mi pi he dia hil chin na bole hijing loading ham ati
inbox sa ikho na a natil kala ding kati chu eigi ena ti lewang kathim mo nai adang gi na kampau uma kamang hi ben hi hichi ka sei hi thildang ji a pon ko ki nam sipai lam kai ho interview na bol jinga thuning thuka na do jinga kol le phaya nam sipai lam kai ho thu do na bol jing ja buina to jong da lo chule government intelligence hon sipai officer retire khat na hi ji a na thu sei ho hi avet li jing dio ei ho ka sunga thuku zo si a hel li dio a hi kati hi nang mu da na ka se hi pon sipai khutna kanam mi te avela hen tanga kit ding ka dei lo ja ka se a hi e ti hi ama in pumang nevin a hin sei be khat chu a hi kinen ai le aman asei bekin na chon hichi ka thu sei hil china na bol le ka her khil aum zon het be na ka nei ding a hi hin la vidu na simin kamtin na sein numei phun si ba lo ding a hi je katip na nom chu lungsi ten tu kal youtube channel a tok so a hin thingnoi lam kai le government in azui hi ding case nei ho avelin interview him bol ta hi in ti tip na ka nei ba si le lam thang interview na bol le hi bang ka vet nom ji a youtube nga ri na ti hitam ananga hi ben a hin ti ken na hi chating ta le pu mang ne a sei be kin na chun ama in hil chit na le su thing na hi nei kinin so pi mon zo kitepan social media a him le thal le thing noi power mang cha tha ding ma ding a nang ka gi danin kalim to ka number to post na hin bolin hechi na bol kyu helovin video na semin hebang si na so e nam gal ji a kuki chapa government agency hon amat jeng hi nang to so ho ji a hi ti a ka hin se hi ka sei khil a hi le adi lo dan nei hin hil cha ja pha helo ham keima ta jingin jong khathu su chu adi lo na het na dia inbox sa ka hin thot na hin kalim zauna hil china na bol poster nin thot a kle sa ta le ke fu sa ta le noi si ta na hin ho ja ken jong kampau ngai mo ta a natil kala ding a hi ti to na bung bua ka khai din a hi ti to noi si ta nei ho ja kui ka hi mi pha mi si ka hi na het nom le mi ke do intia ka sei lai ke ka chu him le thal le thingnoi por mang cha ka gi da na na sei jing hi sipai officer pension khat thu sei ding le ku ki nam ngai lu ka hi ti ding in na ke lom hi e thu ima hello si mi su te khat ji a nei su min se de a public support hor na le na youtube view like le subscribe le nang su mun ab ding be ma hiti anom hi po na om he jing e ti hi aman a hin sei be ke khat so hin so pi mon jo ki depan him le thal le thingnoi pawala ka gi danin video le facebook page a kalim le ka number zauna a hin ta den ama hi him le thal mangcha gi na ima jong ka nei poi ti chu avel vela mi pi te in jong na he thim dio hi hichike ni ki ka thu ja nam sunga khet hil na ding jong a hi di pon koima pampe na le noi si na jong a hi di poi ti hi pu mang nevin ama in a hin sei khat chu a hin hi isei ma bang win hichi pu mang nevin ama in thil aji dan ho ailawale he chung changa holim a bol dan ho jong chu izawin hechina bana chung ama hin ngaidam thumna jong a hin neyin hechi ngaidam thumna chun nam gar sa na pan anala nam sipai le nam vv ho athip mona lo wa sipai khutna hu do man lawa akima jing naw thu apo na najia social media nang tok sole namin pana namadia phading ham tia ngaidan kana sei ka het hil zo hi a hin tin chule kum le la het na chi na le thip na lama jong ka sanga senior khat zum mo ta le zana nei lo ta na jang chang na til kala ding a hi na bung bo ka khai ding na hi tia inbox sa ka hin ho na hi ka sei hil hin long set ta in nei ngai dam in tin ngai dam ka hin thome ama wang ka sei lo be him le thal le thingnoi pawal a gi na ka nei dan kalim le ka number app bia na hin ta da na youtube channel nga sa dinga gi na thu ke ya kon ka sei to banga mi pi a kon le na nga kon thu ki za hi nom ka sapon ke ya kon gi na le channel na bol na nga ding thu ka sei lo a hi zin youtube channel jong ananga hi in tin ka hin tim ki ne chole he chi chung chang thu a ka chunga lung nok mo na nei ya le e ngai damin lang chuting ta le kanam mi pite hozo si chunga jong ngai dam khain thume ima zo si ke su khile mit mo hi zin ka chunga lung nup mo na nei zo sin zo nei ngai dam utin ka hong ta ve pathinen ku ki nam mi pite e pi jing tau hen ati e he chi pu mun zo te ni amani ki buina chung changa ka sei ma banga thu hi epiham he chin thena di wa chu news kim ho le iza ho
amani ke ka abuina ho chu ka hin ta lang ki in hin vel sei kit lang he thim te te na diu amani chung changa hi e ki sa lungim lo diu buina isim belo na te te diu nam so ki to te te na diwa he chin te te na ka ga se hin hi chi message neu khat ji a hi chi pumon jo interview a bol na to ki saya message neu khat hi chi pumang ne win a hin sei hi chi message chu hi chi pumon jo win po na alawale zat chom choma ama in hita chana nei kha youtube nga ading ho alawale social media a youtube ma hita bang boina ho chu a hin flash tan hicha ko na chu a thu sei ho chu pumang ne ben jo avela hita bang hitia a hin don but kit chating tal azo zo na jong ngai dam thum na jong a hin ne hi chu ho chu iga avel ve hi tu chun a ke chi tai na ngai dam jong a ki thim a ki thum to tawin mi pi te in hi chi ho ngai dam a ki thum na jong kamu ta chu ai wanga anoi lang hot ivet vet kina le hin ima cha he phalo banga eu jong akyum na lain hi chi na video ka in sim kho hen ama ni ke ka bui na ho jong ema zo siang ki chi he tan chuting ta le hi chi ta bang thil hi asu na chung cho na jong hi e ho in min het khil lo dio min longai dam a ki thuma ke thim na hitan het khil lo dio chuting ta le hi chi buina jong hi koi matum a thim mom poi pumang ne jong thim mo pon mi piong thim mo pon pu mon jong a thim mo poi i khe khil lo dio hi ti pa hi iga sei no mo hin tin hi chung cho na jong pu mon jong alang ka kam youtube nga ading zat chom ho lunggel jong a hin nei na chung cho na mi pi tam pi in jong alai nat na ho jong a hin phongwin thing ta le youtube ho jong anga loading a hi dan mi pi jong team na sang ta a hin nei win hi chi ja hi pumun nin jong youtube ho jong lung se ta na nga loading hi ti hi mi pi te in jong itip nom naw khat chu ai ken in him mi pi langa ko na hi chi tip na khat pu mon jo akinei na achu ibe na la hin salmon nako ma ka hin tip na nom pen chu na youtube ma a chai na dinga vai ha na nam mi pi te na hin nei na chunga ka hin I na le nang ma to banga hangsan le kha thim official lin nam ngai lu hi ta bang nam ngai lu thu ta chi pi ding a nai lo zin youtube ma na thu sei ji ho hi namo hai san jing ding wang na fan chang in ka hin phal po bin hi exam ti adam mona boina ho a nanga god hile hi chu agyal jidan khat jong de hin tu a khochi kuima hepalo neu cha khat mi te pam thu sei neu khat ji mai hi tabang hi nanga alowa nanga ding hi pon almin lungsit tan nga hi en tiloi awmin choting ta le colander pu in a youtube anga thailo ding a hi abol jom ding a hi ti hi cookie cockroach son kidin pizing ding a hi ti hi amon jong a hin sei ki win pu mon zo youtube channel lights on camera on action on standing with mon zo cookie ti hi cookie cockroach son tim na til khona jap chom a hin nei ki win hi hitia hi ama in epiham asei naw bana til khona jap chom ho akimu na bana hi chung changa oyapu jangmang haukip freelance journalist in jong ama in jong in sayin ama ni ki ka chung thu a hin pu mangneu to thang lekha ji kasim min pu mon jo interview bol ho jong kan hla so ka pon tula hi pu mangneu to thang hi social media ahong viral kit tai ama hi emi social media la adunga ana active jing khara hin pa cha thei jong a hi hin la ama hi social media la adunga mi don but minil kal ho apon tho themin ama seibo ahi pena gyal mi khat ahin ekenel pi khale aza za seingam mi ahi keidinga ama hi kapute khat ahin kaza dinga lom khat ahi hinla social media la dunga keima personal view ka sei hopo hoilo ta ta e na nil kal na jong aum ji nei ama hi abui na khat chu ama gyal le ama ta sandan gin chale hedan ho hi mizo sin apom ding koi machan anil kal loading ama sei cho hi sa jing ding ti tabang a hi phar khana mla election lai khat in jong na satan candidate khat support na thu ana sein hi chelaya chun ama hi hoi news editor a ana ki he ahin mi phaweb in na thil bol hoi poi news editor khat journalist khat dan a hi poi atiule keima personal ka bol a hi hoi news min a hi poi atikin in ong tholten as ki sei kin hi tu tha in colonel retired monjo youtuber puchung
hit itabang ama chung changa EPP hin sei kit hitam mon jovin jong no mo sathim ta in thu a hin sei tai boilai ta buina ikol be be diu dan au min hi pumang neu ta sa kumlanga ke sanga neu zo hi jong le chan kapu khat na hin nang le ke hi e hegil hon ima besen e mu hon hi jong le mi tam pi het a miching nam ngai lu thu sei thei le kha si thei khat dana e gelo hin e ma lung su tu ho po imo sei sei loading na ko ma khong ta be kol monjo hotabang inam sunga aum kha hi hampata hi ve army officer lin ta kha rital a hinunga nam ngai lu na zala bol thei kha hin bol chu pa cha dinga kiloma hi ama tabang government langa retired officer tampi omen koizo se hi ama banga nam sunga akimang chapon hi mi hi apha chumna ho gel je mangai jin taimo taitoma sutha se sula set angai pon hi eini jong koima happy lava namdinga thilpa chom phabe pi bolda ekisim hon ahi achuti le monzo ho banga chu mo tai mo sanga to sot jo ding ahi ti kamo sei se ipon gel kham se dinga ka se hi le khaji ho hin natural enemies le natural friends kineite hi le khaji ji a e ngai lu loi aumin ile khaji ja e mu da loi jong thei pu monzo jong thasi lunglai hi en pu mangneo to thang jong neu khat ong me chor je ding ka hin te me ti hi pu jangmang hauki freelance journalist in aman asai kha cho hi imazo si chu eso kai tawin thu ki sei lagi sa ho buina om ji a pu mangneo chunga lunghang ta thu sei loi pu mon zo langa lunghang ta thu sei loi a ome a ding mong a hi hitabang ho asui na jo hitabang ho ding mong hi a hin a chai na isei no mu chu hitabang thu ho hi amani ki ka hum dina chu a phun jong tam a sei diong tam hi cho chu khe thim na a gyal taw hite a hi le tu a hi clarification jal chom chom ngai dam thum na ama ho lang langa ki thum to na khe thim to na a tai e chi za hin mi pi te ilung han naw ilung so na ho jong dang hoitin pumon zo se nang le kam dang baby kam dang ati chu tho pan taw hitin ab echating ta le thu hi avela pho sang ta lo diwa hi pu mangne vin jong lunggel ngai to le phading ham ti a ana sei chu gelo lam be aboina ahong so do hi ti mi pi ten jong heu hitin pu mangne jong themolo pu mangne hang san jingin lang panla jingin lang nama dinga zo chana khan to dinga panala jing dingin jong ikitim vin pomon zo jong thim mo pon youtube nga hin lang nama dinga khan to ma chal dinga panla jing dingin mimol pen kanami piten natip ma bana keima ta em jong timna khai nei kin hi mi pi ho jong aphun chil loi ong vin ama ho jong e ho zo si jong athim mo alwale ai mo jong yum po ve aji chu hitabang din mun hi na chu ise diwa tha hi a hi le koi ma athim mo ompon tunung to ban ting le thiljo si akichai nunga hi ikingai dam so ke dio ema cha esu tho ta lo dio ti hi as a christian khat hi na zala jong ikitip nom naw hi achai na khi a hen thil khat khum khading ka ti le ka nom jep nai pon ka sei nom khat chu ipi ham itale hin christian imi hi naw hi ka ta lang nomin he ji chu tu lai gale tul nei lai I hivin e ho zo si akingai luding akilung si ding a hivin kivet daguna gula hala bolding hitalo a hi namgal iti ka zor diu ham namgal ipiti I bol diu ham iti panila diu ham ti zo he gyal pha ta in kanami te ho pakai ko na hi hethim loi hutin chutile inam sungwa ki khial na len ta jong hong mon do de ti isei do number hi inam pumpi win pakai pathian ko na o izawa ekisu nim to ka wa ko na jing ding a hi nampi ngai lut mana iban tha jit na chuting tal I khut na hiti ai panathia la ding pan la ding ikenga panathia pan la ding tu sei lama panathia pan la pha ta aki han la pa jong pakai songin ki han la au hitin nampi ingai lut su ke na ve sa su ke uten nampi yang ingai lu su ve ipuna ove hin la pakai pathina ki nga ya ama ko na oza
athu pi ni na akitep na le ato ogon het hi mi a lo le lam koi ho zala nam pi dam ding a hi bovin a hi ti hi isei do no tu lai gal in ei lai u to la nen hi chi gal hi van pathin ko na gal a hi bovin hi chi nam mi te a ko na hi bovin aki ko nam mi pite chun a ko pa o aza a het thim ting le bo ki khial na len ta hong ding ai e ho ekinil wa ekibau tam ho hi akimu ting le po zo om ji pon pathin lung hange pathin sentiment to khai ipiham gale to na nei wa demand na bol wa ka ko mana taw wa hitti ho bon ki chai lo la na hol no na ki bui wa bui na za chum chum na bol ham pathini ki sei sa he nang ama hi ni tin gel ji taw tan hi chi ja hin gal nei law yo focus utin zilvia ki hei koi potin lampi iktunga ki bang pa po te ti hi ita lang no ma hi chen hompi za let chi ni in ei do hin amun amuna hi chi nam mi te doding aki sep jingin ke wang kalung anyau li pon alang khan ege iti jong azapon aji chapakai amaten hitin anasein ke malung de ke ma ki pana burhit tawin Keiman nang ho ki pana ding bulit nangi. Keiman katun lo le koi ma ki tung ponte. Keiman na namu umpi nangi sa ting le tu a nagal mi teo hin nang ho ding in so tabanga ka koi ding a hi ati cho. Hizi chun na mel ma teo a hi in koi nam hi jong le nang ho thal le hi ma ki mai ngat pi ding in koi ma nam ki gonda hen. Azi chu alaya na pathinu keima ka ding in thu ka sei pantai. Azi chu aki gonga oma hele amma de aki zum sona le mol phona hiding keima to ki mainga hiding a hi atis pathina ke songutin tuni kho hen pathin bel tawte kapona penta hat chu ei hon ei ko pau o iza thilo wa angai lu na ei vil pau hethim thelo a yum pau iza wa I had team to ka over a coaching divin aumin melmaten a ball now he mihim hi nan po na zom nai ahin la pathin ko na hi zin at hodan itip dio ngain igen thei be divin aumin gen thei na sang ta hin to ben alai divin aumin hi zong chu ama had team to ka over ko na hi ken ni tu pe na hi thil hung zo si pathinin ko na a ball now hi aji chu ama lam isan lo la ama ki bul phu lo lai ji oi China zat chum ho yong hi ikipau hi pon agial tos na le pathin e ko na hi tio hi ila adi oi hi chi na hin nam gal nei lai e je wa hin lampi koi dong in wa pau po tin buina zat chomin po te ti achai na pena til khona togoma kaga ta lang nom hin tin pu mun zo le pu mangneo chung changa I holim naw hi chan choin tin tu nung tu ban ting le ke thim na khan khunun khudim nam sung chu hi jing jing taw hen ti hi pathin ko mai taw naw hi